أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الكرام والأخوات، أحييكم بتحية الإسلام ألا وهي قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. musidɓe julɓe ndaroɓe ɗo télévision meɗen Jama TV, min wawi on salmidene ko kala ko wawɗon wonude e ngal ɗo laalagal aduna. haray Allah subhanahu wa ta'ala hoddirani en hertugol o kadi émission men tafsirul qur'ana sakki alzuma nde tawde noon kanko Allah subhanahu wa ta'ala ne ko hoddirta piiji ɗin nde tawde noon e Allah subhanahu wa ta'ala eɗen andi huwa mana hakkunde ɗo bandirde feƴƴinde hande e Allah subhanahu wa ta'ala ƴettitiɗo kadi yimɓe buy. enen kadi en yoɓa Allah subhanahu wa ta'ala ma hara wona moƴƴere meɗen, ma hara wona bonki meɗen waɗi si Allah subhanahu wa ta'ala acci en ɗo ko tawde enen kadi waɓutu men on hewtali. ɗen tori Allah subhanahu wa ta'ala ɓe o ƴettiti hakkude nde ɓe fof yo taw hala ko yarlaɓe yaafa ɓe o yiɗi o yarli o ƴettiti. enen kadi heddi ɓe o accide ɓen ɗen tori Allah subhanahu wa ta'ala nde o ƴettita en wo taw hara mo yiɗi en mo o yarli en si o ƴettita en. Allah ɓoyna en ye ha wasi tawi woni hara luttay. haray miɗo seeditano hoore an seeditano on ala reweteɗo mono nafa hino nafa rewɗo on lorra kadi mo rewali sina kanko Allah subhanahu wa ta'ala. ko Allah subhanahu wa ta'ala tum woni ko rewete, sabo wi ma khalaqtul jinni wal insi illa liya'buduni. en addiraka ka hoore leydi ɗo sina fi ko wiyete debal kon al ibada. ko ɗum waɗi so woni ya ibadi ko onon yo jiyaɓe an. neɗɗo o addiraka ka hoore leydi ɗo sina makkinɗinanagol Allah subhanahu wa ta'ala, cippingol hoore mum yeeso Allah subhanahu wa ta'ala, ɗofto Allah subhanahu wa ta'ala, ƴetta fiyakeji muɗin fof jonita Allah subhanahu wa ta'ala. neɗɗo on no wodi ɗo yimɓe hino waɗi façon ji ɗiɗi. woɓɓe go ko so tawi woni yeehi ha tawi fewde nder ɗo piiji ɗin fof hino newaniɓe, hino yombi ɓe heɓude kalisi normal piiji ɗin hino newaniɓe, on sabi heɓa courage rewgol Allah subhanahu wa ta'ala. en tant que hino satti haaji maɓɓe ala heɓe mapino ɓe heɓira tammaro. no wodi woɓɓe go kadi ko si ayi ha satti en tant que hiɓe hino weliriɓe, cellal hino duumi mbuɗi no heɓade no weliriɓe, haaji maɓɓe ala e dewal Allah. ko si ayi ha tawi satti piiji ɗin fof buloki ɓe yon tigui ɓe watta juulude janto inde Allah subhanahu wa ta'ala, ndara si tawni Allah subhanahu wa ta'ala hoynaneɓe kadi. neɗɗo on wona noon, wuli wo metti o koye taw haraɗa wondi e Allah subhanahu wa ta'ala. ko waɗi luttata welde tun, luttata kadi sattude tun. ko ɗum waɗi ngal ɗo dewal ko duumetegal e muɗum. ala kulli halin no alhaali on no fewdira e neɗɗo o ko ala kulli halin ko yarew Allah subhanahu wa ta'ala. weli wo metti wo dewal ngal kañum anda ɗum. bon fi hino newanima faami o mana dewal ngal kañum ala hakkude innugol oɗo ko patron oɗo ko miskino no fota ter. ndaare ka julirde si yahama innetake ɗo ko pilasi patron, innetake ɗo ko pilasi miskino, walla ɗo ko pilasi lanɗo ka. hay ka suudu kaaba ko pilasi miskino on ni, ko pilasi patron on ni ala toon, dewal ngal kañum ala ɗum. ko ɗum waɗi neɗɗon ala kulli haalin
no fewdiranma o ko yarew Allah subhanahu wa ta'ala ɗum waɗi so inni wa ma khalaqtul jinni wal insi illa liya'buduni ay ko ngal ɗo nder woni ko rewira de haray noon hiɗen seedi to ala mono rewe nafa rewɗo on lorta kadi mo rewali sina Allah subhanahu wa ta'ala ay ɓay si tawini a rewi Allah subhanahu wa ta'ala ko intérêt ma ay wona intérêt goɗɗo goo dey o saliɗo kadi rewde Allah subhanahu wa ta'ala ɗa kadi ko perdi makko ay sabar sabanani fama jazaul hasana illa al hasana ay joddi ko moƴƴi kon ala si wona ko moƴƴi kon fama jazau sayyi'a illa sayyi'a joddi bone on kadi ala si wona bone on ay ɗum noon en toroyo Allah subhanahu wa ta'ala okku en e wawgol mo rewde mo kanko Allah subhanahu wa ta'ala hara kadi kono wiiri noon wa abudullaha mukhlisina lahu ddina hara ko rewgol mo kanko Allah subhanahu wa ta'ala laɓɓinanamo kadi dewal ngal haray hiɗen seedo oɗo nelaɗo meɗen Muhammadu sallallahu alayhi wa sallama ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko nelimo Allah subhanahu wa ta'ala woni ko nelimo nelirimo diina goonga ay ko ɗum wiyete diina l'islam man jabata khara al-islamu dinan falan yuqbalu minhu ay kala ɗaɓɓuɗo ko wona tayna ko wiyete l'islam kon kala ɗaɓɓuɗo ko tayna l'islam o wi ɗum ɗo ko diina haray yo andu ɗum ɗon ko perdi ko l'islam woni diina ɗaɓɓaka kanka Allah subhanahu wa ta'ala ay bon hay diina kan noon islamu kan hika jogui probléme ay par ce que no wodi ɗo buyɓe andanɗa hoore maɗa ɓe ƴettay piiji goo ko tawina ko yowiti e diina kan ɓe baka e diina kan ɓe inna ko l'islam mana ko wiyete wona wa bidiya e shirku wona nelaɗo sallah sallam makire noon sallu kama ra'aytumuni usalli juulire no yiwɗon miɗo juulira noon bon no gay sa darike ɗo joni juulugol a jangga fati a jangga simore simoji alquranul karim mais wona sujude tayya ruku bon si tawi woni mana a jonnitade julde nden haqqeji mayre on fi a dariki a jangi fatiha bon a waɗi ruku a waɗi sujude kono a jonnitale julde nden haqqe mayre on est ce que haray a juuliri o nelaɗo juuliri noon o jaɓata ay julde nde ne sellata itti noon sikka si tawi woni haray a bakkidiri toon e piiji goɗɗi andanɗa hoore ma a inni ko dina tawi haray nelaɗo mado sallallah alih w sallam ɗin ɗon ɗi tawaka toon wonano ɓe wiiri noon waman yafala fi'lan mana man yamala kala golluɗo mana gollal tawa hara menen men gollal ngal fa huwa raddun gollal ngal ko ruttete ɗum e joom muɗum ay bon joni noon ka l'islamu ɗo aya buy hino golla ɗo inna ko l'islam ara golla mais kono harala nano lenaɗo on golliri noon ɓe gandi haray ɗum ɗon dina aray ɗon kadi koye wata marsude haray dina kanka wata sellude ko ɗum waɗi si nelaɗo maki Allah subhanahu wa ta'ala wi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana nelaɗo on lataniki on ñentinirgal liman kana yarju liqa Allah kala tañƴiniɗo felti hawroye e Allah subhanahu wa ta'ala haray ko yaka to golle maɗen ɗe nanda e golle nelaɗo ɗen ay ɗe nanda e golle nelaɗo ɗen ko ɗum ɗon wawata nafude on tigui ko ɗum waɗi so Allah subhanahu wa ta'ala inni mana wa yasi alul ulama si tawi woni on anda wa yasi alul ulama e lande janggoɓe ɓen est ce que noon ko janggoɓe ɓen fof woni ko landete ay allazina yattabi'u sunnatu rasulullahi jokkon ɓen ñentimɓe sunna nelaɗo Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam ay bon ñentimɓe sunna ɓen faynaki jokkuɓe lawol nelaɗo Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam ngol faynaki ay par ce que bon si a yiiɓe tun a yiirayɓe mandeji maɓɓe ɗin e safe neɗɗo kala neɗɗo e pullo fo tawni wonmo kala ko wuji kon ko ɗum urata ay jokkuɓe sunna nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓen sa yiiɓe tun a yiirayɓe mandeji maɓɓe ɗin ay no waɗi ɗo ka nangani ɓe no jangi kono ara haaji mon ala e sunna mana fiɓe jangi gandal maɓɓe ngal wawali haɗude ɓe piiji mana ɗi diina kan haɗi ɓe ɗen bon andi hara ɗon sellali no wiiri noon kono woni intérêt gandal ngal kono woni intérêt diina kan ko gollitirgol ko golli kom ay ɓawde neɗɗo on o jangi haw gayno o andini intérêt on ko gollitirgol ko jangi kon ko diina ma kan kon haɗuma haɗitoɗa ɗum eke ka jamiri ma kon waɗa ɗum ko ɗum ɗon woni ñantingol soneraɗo mado sallallah alayhi wa sallama ay bon fi neɗɗo on o jangiɗo kono o rentaki eko diina kan haɗimo kan est ce que on ɗon hino wawi landede sariya diina
ngo lanetake sariya dina ko neɗɗo mo andanɗa hoore ma heno renti e ɗi Allah subhanahu wa taala haaɗi ɗin ko on ɗon wawete landede dina ay kon ɗon wawete landede ko ɗum waɗi so wi o yasi alul ulama e lande karmakoɓe ɓen est ce que non ko karmakoɓe ɓen fof nunɗi wa yattabi'u sunnati rasulillahi jokke ñentimɓe sunna nelaɗo mouhammadou sallallah alih w sallam e haɗi noon malore nden ko ɗon tun ɗon woni haɗa noon hiɗen seedo oɗo nelaɗo meɗen mouhammadou sallallahu alayhi wa sallam ko Allah subhanahu wa taala woni ko nelirimo dina gonga ay hiɗen mawlo Allah subhanahu wa taala e fittandu wonkiji meɗen e sabuna ɗen andi kiɗo wonki koki bone wonande jommakki inna nafsala ammaratum be suuyi kiɗo wonki ko ɓuri hewde kon ko yamirta jommakki ko nafatake ay rayɗen mawlo Allah subhanahu wa taala e bone ɗiɗo wonkiji meɗen nam haray toujours بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ɗen andi o wi to Allah subhanahu wa taala o wino to wo cuɗanama yimɓe ɓen zuyina linnasi hubbu sahawat mana enen tagore nden en cuɗanama yiɗugol beleɗe ko wiyete beleɗe ko no wiyeɗen beleɗe wonki yiɗugol sonnaɓe labaɓe galleji moƴƴi otoje moƴƴe e jawle konteteɗe walline hebbina banqueji ɗin fop konti mana e jawle konteteɗe walle kanŋe e jaman ko yitata sigi ɗin pijji matériel Allah subhanahu wa taala ini ɗum ɗo cuɗanama tagore nden ko ete matériel aduna kaalisi rewɓe galleji otoje mo kala no yiɗi heɓugol ɗum kono ɗen andi kanko Allah subhanahu wa taala wi ɗum ɗo foppo hino moƴƴi heɓugol sonnajo labaɗo kelɗuɗo ko aduna ɗo walla hino moƴƴi ha saabu Allah subhanahu wa taala ini ko ɓuuri moƴƴude fof ko aduna ɗo ko heɓugol sonnajo moƴƴo ayi Allah subhanahu wa taala ini kala ɓurɗoma sonnajo moƴƴo ya andu haray o ɓuurima saabu so goɗɗo heeɓi sonnajo moƴƴo haray kala ka o yaari wonki makko ken hino deeƴi ayi sonnajo hombo ne sonnajo moƴƴo premier position taw ko mo andanɗa hoore ma o fukkata wagotuji makko ɗin jowi oɗo ko sonnajo moƴƴo wagotuji makko ɗin joyi o fukkataɗi himo ɗofti moodi makko woni moodi makko no mari wodi moodi makko ala ayi bon o wona yeru moodi makko o yaltata ka suudu moodi makko o yaa nokku goo ko tawi moodi makko yamirali mo o yaw o yataka o waynaki moodi makko o yataka moodi makko anda jawdi moodi makko ndin kadi o aynanayi mo ndi eyi jawdi moodi kadi makko ndin perdata o aynanaymo jawdi moodi makko ndin o ne ayɓi e moodi makko ɓen kadi e needi l'islam ko ɗo woni sonnajo moƴƴo ko ɗo Allah subhanahu wa taala inni ne sonnajo si o wayri ni ko tongatamo o natude alijanna ko wonki makko kin sortede haray kanko aray alijanna no udditatama aray kanko haray hakkude makko e alijanna ko rido ayi sonnajo so woni o rewi Allah subhanahu wa taala o ɗoftike moodi makko o duuli wagutuji makko ɗin joyi o hoori lewre makko suuma yendu o woni yeru moodi makko Allah subhanahu wa taala wi hakkude makko e alijanna mana ko tongata mo nadde alijanna ko wonki kin sortede ko ɗo woni sonnajo moƴƴo ko ɗo ɓeɗo Allah subhanahu wa taala ni sonna e moƴƴuɓe de ɗum waɗi soni joni noon heɓugol sonnajo moƴƴo sitta ko hunde yiɗande moƴƴude ay mo kala no yeeli ɗum ɗon heɓugol otoje heɓugol galleji bon e heɓugol kaalisi ɗum ɗo fof ko hunde nde anata ɓurde e moƴƴude ay mo kala no yeeli ɗum ɗo ay kono Allah subhanahu wa taala o wi honnum o wi ande ɗum ɗo fof mata ul hayati duna ɗum ɗo fof ko matériel aduna ko gurdan aduna koko lannata fi mum lanna e fes o inni acce mi humpita on ko honnum ɓuri moƴƴude ɗum ɗon ɓe hulɓe Allah subhanahu wa taala hino woodani ɓe alijannaji ko wiyete alijanna hino ila sengo ley alijanna on ko wiyete canɗi eyi canɗi mana ko wiyete alijanna kon ko kala ko faalaɗa wala ogunu sami atti ay koko nowru meeɗa nande siga muɗum woni ko alijanna koko yiitere meeɗa yi'ude ɓernde meeɗa miijade fi muɗum ko wiyete alijanna kon ay mbela mbeleyeji aduna e welde matériel ji aduna e ɗuɗude e welde ko woni ko alijanna kon ɓernde meeɗa miijade fi muɗum taw nowru meeɗa nande siga muɗum faami
ko woni ka aljanna to kon Allah subhanahu wa ta'ala ni ko ɗum ɗon ɓuri moƴƴude ay oni honnon noon kadi haalidina fiha ko ɓe luttinteɓe toon kadi ay ko ɗum waɗi so Allah subhanahu wa ta'ala ni ko ɗum ɗon ɓuri moƴƴude joni exemple ko aduna ɗo fiya heeɓi rewɓe labbaɓe a heeɓi otoji a heeɓi galleji est ce que luttay luttata ko goo a yahi a acci ndin jawdi walla a yahi a acciɓe rewɓe walla kamɓe ɓe yahi ɓe accima kono luttata ay o wi ɗon noon ko aljanna to ko woni toon kon e ɗum ɗo eɓɓodira nanda yaada et puis ɗum ɗon kadi koko luttata yahata ha inni awa hande lanni ay Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗum ɗon ɓuri moƴƴude ko ɗum so inni wa fi zalika falyatanafasil mutanafisuna adodiri e fi ko woni ka lakara kon adodiri e fi no heɓira moƴƴere nden janggo ko ɗum par ce que ko ɗum ɗon woni ko luttata ɗum ɗon woni ko luttata adunan ko lanni ko weli wo ko weli ko ha ñande goo ay haaldina fiya ko ɓe luttinteɓe toon fiha no wodanɓe toon fiha toon aswajum sonnaɓe mutahharatu laɓɓinaɓe ay ko wiɗen naane ko mana sonnaɓen mana ɓe wi ko aljanna gorko goto heɓay huuro layniɓe jeeɗiɗo ay ɓen noon kamɓe qasiratu tarfi ko raɓɓinɗinaɓe darɗe ɓe darata si ɓe anda kamɓe gorko no wodi sinamo ɓe jonna on ay ɓe anda kamɓe gorko no wodi sinamo ɓe jonna on ko ɗum waɗi ko ɗum waɗi so ɓe wito sonnajo moƴƴo kono ɓe sifori nanen ɗa noon ay gogo a yahata ka modi ma anda mana a janfota ko modi ma hiɗa laaɓani modi ma ha fi honnu ɗa laaɓiren fi honnu par ce que dewgal ko dewal Allah dewgal ko dewal Allah wona faale de ko dewal noon ay woni noon an gorko on woni noon an suddiron koye hoore dewal noon ko wiyete dewgal kon ko dewal Allah ay par ce que gorko diina ma timmi wo ko ɓenta kon wasita woniɗa mari sonnajo ka a suddiɗo kañum kadi fiima teddi o fiima mawni a teddi o si taw woni hiɗa jomba ay hiɗa mari moodi haray a mari ko haray fiima hino teddi ko aduna hino teddi ko Allah subhanahu wa ta'ala kono kay dewal ko dewgal ko diina Allah ko jaamu yalla ko dewal Allah ko mottinta diina on tigi kanno ay bon joni noon sonnajo ko moƴƴo ko laaɓanɗo modi mum a yahata ko Allah subhanahu wa ta'ala e mana ko modi ma newnanalima a janfota ko modi ma laaɓeleranama fiyonno par ce que ɗa andi koye hoore dewal wonɗa hay si tawini modi ma laaɓanalima Allah laaɓan modi ma par ce que ɓaytun koye dewal wonoɗa Allah subhanahu wa ta'ala yoɓete ay bon hiɗen andi asiyatu ɓeygu fir'auna eɗen andi goɗɗo ko yeddata Allah bon goɗɗo ko wonta geddo ko ay hewto fir'auna kono nde tawno ɓeygu makko kañum ko julɗo kono tawi himo suuɗi gonɗinal makko ngal tawi himo suuɗi gonɗinal makko ngal kono himo ɗofti ɗon kefeero on fiyon no fi saabu ko moodi makko nde tawno yawno ha laaɓani fir'auna hin e jaka ɓeygu makko ko gonɗi ni o suuɗiti o yamirnoɓe fempumo eɗon andi kanko fir'auna ko kanko fe golle fir'auna ɗen hen hulɓinino on andi kanko addi ko wiyete jikku robbel ko so nangi on tigi o taƴa koyngal ñamal ngal e jungo nana ngon ay walla o taƴa jungo ñamal ngon e koyngal ñamal ngal lutoro woporo on andi ko noon o kambiranno yimɓe makko ɓe ɓawde ɓe gonɗinno Moussa o wi mi taƴa yo mi waɗa on lutoro woporo taƴa jungo ñamo e koyngal nanal ay o wi on anda ko mi woni jomna lette mawɗe ɗen kono ndi Allah subhanahu wa ta'ala mbaɓɓoynomo ka geeci o andurno so tawi woni kanko woni jooma lette mawɗe ɗen ay nde o nanguno e ɓeygu makko ɗon ɓe woni fi fempugol mo fi wargol mo ko ɗon Allah subhanahu wa ta'ala hollimo oni ko ɗon bala won hikkinno sorti Allah subhanahu wa ta'ala hollimo suudu ndu o mahana ka aljanna ka o natoyta ɗon ay kono moodi ma ko boni jikku o ko boni jikku an tottu haqqeji wonɗi hakkude moɗen ko heddi kon accidamo e Allah subhanahu wa ta'ala ay an haɗani ko ɗi farle ma kon tawa yahu ka moodi ma innari ya yahu tawa yahu ka moodi ma anda ɗum noon koye haysi tawni ara ko nena ma jara koye haraka ka nena ma jara par ce que nane woɓɓe goni nena ɗo joni min hay nenan kadi walla hay baban kadi ɓawo haqqe Allah subhanahu wa ta'ala on feƴƴude ko moodi ma ko haqqe moodi ma on hikkiɗo woni priorité si feƴƴi haqqe Allah subhanahu wa ta'ala on ko moodi ma ay awa noon si tawi woni ara nena ma e bamma ɗum c'est le sir jama on kadi ma akkita ɗon haqqille moƴƴa sonnajo alijanna makko on koye ley koyɗe modi makko ɗen woni ay
jon noon ko ɗum okkete on alijanna ɗon ko wirɗen ɗo ni heɓugol alijanna ma on alay koyɗe moodi ma ko a yahata ko tawta hara moodi ma anda fi muɗum wona yeru moodi ma a janfota ko moodi ma juula wagutuji ma ɗin jowi ay hoora lewru ma suuma yendum wakkiloɗa ayna jawdi moodi ma ndin hara a daraki ha jawdi moodi ma ndin perda ɓiɓɓe ɓen kadi toppitoɗa ɓe ne'aɓe neydi l'islam nde tawde noon sa nani galle ko sonnajo par ce que gorko kañum si yalti 7 heures hewtitoɓe lawɓe ɓen hewtitiri wo 7 heures sina ɗum ko 20 heures 21 heures ha 22 heures wonde no tara ɓiɓɓe goɗani nokke woɓɓe goɗo sina par weekend yirata ɓiɓɓe ɓen e tawi woni noon sonnajo moɓe accidama on wona sonnajo anduro ko wiyete l'islam wona noɓe neydi l'islam haɗa kono ɓiɓɓe ɓen heɓirtanedi babajo no dogude fi dépense ay mana sonnajo so woniri ni haray kanko natugol makko aljanna on c'est facile ay ko ɗum waɗi so Allah subhanahu wa ta'ala inni sonnaɓe ɓen aljanna maɓɓe on hino udditi aljanna hino udditanaɓe natugol maɓɓe aljanna no waɗi facile kono affaire himmeji aduna accataɓe naata ay accataɓe naata saabu Allah subhanahu c'est très simple no wirɗen ɗo ni si a ɗoftike haqqeji moodi ma ɗin tun no wirɗen ɗo ni Allah subhanahu wa ta'ala inni ara aljanna on c'est facile kono ndaare ndalaɗo ɓay ɓe yahi ko aljanna ɓe wiyano ɓenni ko sonnaɓe ɓuri ɗudde ko aljanna ton ko ton ay ko ɗum waɗi sowni to wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum ay wa asa an takraha shay'an fa huwa khayrun lakum heewi neɗɗo on ko añata hunde hara konko añuɗa ɗon moƴƴere ma nden ko ɗon woni yiɗa hunde hara konko yiɗuɗa ɗon bone ma on ko ɗon woni ay sabuna buyi hino ɗo hino yawi moodi mum tawa hino hulɓini ha ala kulli haalin le a yawi tigi ko andanɗa hoore ma hino teddi e ma ay a yawi tigi ko andanɗa hoore ma no teddi e ma ay ta heɓu ko mari valeur ko ɓuri valeur e yeeso moodi ma ta heɓu ɗum eyyi par ce que ko on ɗon Allah subhanahu wa taala ewnoduma e muɗum a anda waɗi si Allah subhanahu wa taala ewnoduma e muɗum Allah subhanahu wa taala ni moodi ma ko woni aljanna ma on ko woni yiite ma nge ɗon ɗon noon ko an darata ko an andi kono wonirta e makko ko an andi eɗen andi koy nde yawno sonnaji wullita e nelaɗo fi moodi muɗum nelaɗo wiye waɗu attention ko honno woniranɗa moodi ma an kadi ko honno wanɗa moodi ma ɓaynade goɗira mi moodi o waɗinalan ɗum ɗo o hunnanalan ɗum ɗo waɗirane an ko honno wanɗa moodi ma a calculine wanɗa ka moodi ma mi tangini tun so tawini a ɓuttini ɓernde moodi ma nden ka suudu no gasa kan kadi ko o kella wo ko kelɗa ko hulata Allah o ko hulata Allah no gasa kan kadi goɗɗi goo o hulayɗo e hersaɗi waɗugol ayi nelaɗo maki wattan dey yila e moodi ma heɓa ko on ɗon woni aljanna ma on ko on ɗon woni yiite ma ngel eyi ko ɗum waɗi so inni ɓeɗo sonnaɓe waɗi so inni mutahharatun ko laɓɓinaɓe saabu no fiho ɗum ɓay ko ɓe yeru moodi maɓɓe ko ɗum waɗi si Allah subhanahu wa taala yi ko ɓe sonnaɓe laɓɓinaɓe kono sonnade mo gona yeru moodi mum andi ara on ɗon haray o kontaka e sonnaɓe laaɓuɓe ɓe ay waridwanu hara kadi Allah subhanahu wa taala hino weltaniɓe ay minallahi immorde ko Allah wallahu Allah bashirum ko renoɗo bil ibad jiyaɓe makko ɓen Allah subhanahu wa taala no humpiti fi jiya e makko ɓen mo kala ɗo Allah subhanahu wa taala no humpiti fi muɗum wona an kadi humpitorɗa fi hoore ma noon ay sabuna enen no fof mo kala no humpiti fi hoore mum goy ay mo kala no andi ko heeri waɗude kon no andi ko ñalli waɗude kon ay no andi ko meji waɗugol e ko meji accugol Allah subhanahu wa taala no anduma noon kadi ɓuri ɗum an kadi ay ko ɗum waɗi so inni wallahu bashirum bil ibadi Allah subhanahu wa taala himo reni jiya e makko ɓen ay kanko ay hunde jiɓama o wi allazina ɓen yaquluna ɓe no wiya rabbana joomi amen innana no menen dey amanna men gonɗini faghfir lana hafaran men zunubana bakkatuji amen waqina danda men azaban naari ko wiyete lette yiite e neɗɗo ñande be ñande Allah subhanahu wa ta'ala ne yen tuubu ruttoɗen e makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala wota en nenno tuubu buye wota andi ko jooɗugo e waɗugol tum weeli foti inna mi tuuboya janngo mi tuuboya walla hitande aroyore ñande beŋe neɗɗo on yo wattan yiila ko waɗi noon al mawtu bakhta
mayde den nde juhay hay goto anda honde nde arata ay ko waɗi so inni neɗɗo on yo o tinno e tubugol wala yahillu li muslimin an yuakhira tawbata daganta ko julɗo nde o nenna tububuye ay hittim passé a anda ay anda ɗi moƴƴereji ɗi Allah subhanahu wa ta'ala kontike aljanna ɗo mais kala no himmu o tawata kañum kadi woodi yeeso goto e ɗiɗi ɗiɗo ɗi heɓandanɗa hoore ma wono yeyɗe geɓal maɗa tinnagol e tububuye ay ta mayde nden bettu on tigi e fedde seytane ay sabu Allah subhanahu wa ta'ala man tasabbabe gamin fawa minhu mana neɗɗo on kala ko mayde nden tawduma e muɗum ko aray ko angi ɗum ɗon woni ko immindinoyte ay neɗɗo on wattana yila moƴƴa ɗum waɗi so inni allazina yaquluna ɓe ɓenen rabbana jomi amen innana menen de amanna men gonɗini faghfir lana haforan men zunubana bakkatuji amen ɗin wa qina danda men azaban nari lette yiite ay mana mawlo e ngeeɗo lette yiite ngeeɗo yiite no jari mawlagol nge moƴƴa andi sen daari ɗo hay ka julde attahiyatu lillah zakiyatu lillah ka taye sakkitoro ɗen andi ɗon ka masihu dajjali mawla fi muɗum ɗon hiɗen andi ɗon hay yiite ngen on tigi no hanni mawla allahumma inna uzbika min azabil qabri wa azaban naari allah meɗen mawlama immorde lette qabru meɗen mawlama immorde lette ngeeɗo yiite sabuna ɗiɗo ɗiɗi ko hunde de andanɗa hoore ma hino jari mawlede lette qabru lette yiite toragol ñande be ñande Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala dandu on tigi ɗum ɗo hino jari sabuna ko hunde hulɓininde Allah subhanahu wa ta'ala ni ay ashabirin ɓe muññiɓe ay wasiddiqina e ɓen gonguɓe ay asabru muñal ko hunde nde andanɗa hoore maɗa no wetti fi noon ha ko wiyete muñal kon kono mo muññike dow o ni so tawi te woni ko sabu Allah woni ko muññorɗa ko ɗum waɗi so Allah subhanahu wa ta'ala ni ashabirina ɓe muññiɓe bon wasiddiqina e ɓen gonguɓe joden no kan wonano Allah subhanahu wa ta'ala yewtir ɗo ni exemple sonnajo fi kala modi ma ko ɗum woni hay pantalo moƴƴo hay pantalo timmuɗo o mara hay cogguli waasi fayda sina an ɓeyditani mo yoɓata luwaasi ñande o liɓe dépense o fayda feccere nden fof ko an ɓeyditata ayi hitande nden fof sa moytaki ko ñande wotere ñamata maafe welɗo ayi bon goreɓe ma ɗo modi mum no hunande ɗi piijene sappo ina wattade ɗi jene sappo ne wadde ko faala ayi kono sonnajo o ene ɓay tummin kadi ko moodi an ni o muññora ɗon sabu Allah ha no moƴƴi goy kono welaafi ay welaafi ko ɗum noon pulo fota ɗon inni o ko satti kon ko muusi kon ko satti kon ko ɗum ɗon muññete si a muññori noon kadi sabu Allah ñande Allah subhanahu wa ta'ala jaɓoyma o wallahi a nesoyta ay ma o no woodi ɗo woɓɓe goo sukaɓe fewndiɓe ɗo bon ƴiƴa maɓɓe hino wel no ɗum anni no gasa kala sonnajo maɓe darni yeeso maɓɓe ɗo ɓeni hilan faala ala kulli haalen jange tana siɓe faala on tigi jokkayɓe ayi bon ɓe waɗay weeli foti ɓe yahay kala kaɓe faala moje maɓɓe ɗin fof koɓe faala ɓe wadde weeli foti bon no wiyata noon haaduma ala haidina bon ɓe jokki beluji aduna ɓay hiɓe fewndodi e muɗum o waɗa kadi ko suka imo fewndodi e muɗum o daro wiya ene ɓay mi anda ko honde nde mayde arata ene ɓay Allah subhanahu wa ta'ala no harmidi ɗum ɗo ene tigi tigi mi acciri ɗum ɗo sabu kulol Allah subhanahu wa ta'ala o muñño ɗon harale kan kadi mo fewndode kecci mo wawno wadde weeli foti kan kadi hino fewndanimo kono accira sabu kulol Allah subhanahu wa ta'ala o muññora ɗon sabu kulol Allah subhanahu wa ta'ala no satti goy wallahi no satti kono noon ñande Allah subhanahu wa ta'ala yoɓoyimo woni soyta ko ɗo ɓeni maliki yawmi dini ko suratul fatiha ñalande joddi golle ñande hewtoya ko Allah subhanahu wa ta'ala o yoɓiri sabu ñalande joddi golle nde ñande on tigi andoyay e jaka ko wino kon assabirina ɓe muññinoɓe fewndo satti ay muññagol fonde ko satti ɗon ay
ko ɗum waɗi so inni karama ko jongo wi to o inni nayeejo si tuubi hino moƴƴi ha no moƴƴi sabuna fewndo ha goɗɗo tuubi o hara hino moƴƴi o inni kono wasi te woni kecco tuubi ala par ce que nayeejo on ɗano ka sako tuubiri joni ko ɓay o huuli o anda ko hande o mata ko janggo o hulira sabu duuɓi ɗin towi ay ma o accira sabu hersa sabu hersi ɓaɓi eɓen toyi woni jooma esiraɓe joni accira sabu ɗum ay fi wotanane ɗo joni e jooma esiraɓen yiyama nokkel kare mani ɗon digo accira sabu ɗum ay woɓɓe go ko woni accirde ɗo gueɗe aduna figi daro fami ko ɓa heeɓi ɓiɓɓe towɓe ma ɗum anni ke ko sabu ɗum accide arana kullolaɓe acciri fesi na allah ɓe hersi ay arana allah ɓe joni noon wona noon neɗɗo on ko allah subhanahu wa taala hulata ko allah subhanahu wa taala hersata ay si tawi woni ko sabu a heeɓi esiraɓe ko ɗum wonɗa tobirde ma ko fiya sabu a heeɓi ɓiɓɓe towɓe ko ɗum wonɗa tobirde wona sabu allah wonɗa tobirde sa wattina lila karansi nafire goy par ce que kala innamal amalu binniya golleji ɗin hiɗi jaɓire sabu anniyeji ɗin ay hiɗi jaɓire sabu anniyeji ɗin si tawi woni ko sabu esira ma ko sabu ɓiɓɓe maɓe ko wonɗa tobirde la o ma joni ko ɓay mi nawyi ɓay wonde ki nawyi joni hande kadi ƴiƴanɗa metti haray ala sens ko ɗum waɗi so inni nayeejo si tuubi no moƴƴi kono si tawi woni kecco kadi tuubi ala sabuna on kecco ɗon holli ko sabu kullol allah o tuubiri ay ko sabu kullol allah o tuubiri na sabu nayew ma sabu no ƴiƴam makko metti woni ko tuubiri ay ko ɗum waɗi so inni ashabirina ɓen muññiɓe ay wasiddiqina e ɓen gonguɓe ay julɗo kadi toujours no yewtirde no neɗɗo si woni julɗo ko yawno neɗɗo gongowo neɗɗo gonguɗo kala ko wowlata wowlu gonga ay abude allah subhanahu wa taala inni ala wo e konngol yewtetengol ko hawra leydi ɗo sina allah subhanahu wa taala ngol windete ay noggo wi to mana kala seeditoɗo yo seeditoro sabu allah ta goɗɗo nodde o seedintine fenade seedoɗa ɗum ay haray a waɗi hunde harmude naɓayde joom muɗum e yiite neɗɗo kala ko wolata yo wowlu gonga ay sa noddama ɗo seeditagol seedito gonga ko anduɗa kon ay walqanitina e ɓen yankiniɓe ay yankinanagol allah subhanahu wa taala no wirɗinani no ko satti o ko satti moginanaɗa allah subhanahu wa taala yankinanaɗa allah subhanahu wa taala anda do luttata ay goɗɗo tampataɗo haysi onono gasa ko ɓuuri hewde kon a tampataɗo tampere aduna ko lannay ɗum luttata ay luttata si iwrare gonda wo iwra e mayde ay lakara toon lette lakara ɗen ɗe lannata ɗe huɓata ay ko ɗum waɗi ka satti ka aduna ɗo ko satti ka aduna ɗo onirgo muññor sabu allah subhanahu wa taala ay wal munfiqina ay e ɓen dépensayɓe ittayɓe jawle mum waɗa fi sabilillah sakko fi dina allah kan se sakko walla miskinaɓe bon ɗum ɗo kadi no naada goɗɗo alijanna jawdi ma laaɓude lakkere ma laaɓude ko ƴettata ɗum waɗa fi sabilillah waɗira sabu allah walla tampuɓe ɓen hara waɗirali fi yo goɗɗo goo waɗi tanaye a waɗirali fi ɗaɓɓugol inde waɗira sabu fi allah subhanahu wa ta'ala ɗo kadi no naadi on tigui alijanna naade on tigi alijanna sabuna nelaɗo maaki ala ko ɓuri moƴƴude a hewti ñamminɗo ñaamete sadakaji ɗin fof ala ko ɓuri moƴƴude a hewti ñamminɗo ñaamete ay mana si goɗɗo wonino ɗo hande hino tampi ɓenguɗo mum ala ko ñaama ari a kori on coggu soƴƴare walla a korimo coggu hirande yandu ɗum yahantama burure ko ɗum waɗi si nelaɗo maaki to wo ɓenni jiyaka e julɗo yagal kawtal ma ange ɓengure ma ñamon ha haara naaton waro ɗon hara kawtal ma ngal hino weela nelaɗo maki ɗum jeyaka e julɗo yagal ay jeyaka e julɗo yagal kono si allah subhanahu wa taala okkorima jawdi ƴettugol jawdi manni kadi wallito miskinaɓe ɓen ɗon kadi ko dewal allah mawgal ko dewal naadaygal alijanna ay sabu allah subhanahu wa taala inni wo dokkal ko jiya ɗum e gonɗinal neɗɗo okkowo ko jiyaɗum e gonɗinal wallahi no woodi ɗo karmakoɓe boyi akkiti baye
woɓɓe no hajjoye ɓuri laabi 7 no mari konti bancaire ji jawdi mum annda no fotata fami kono walla si ɓe tawi miskino hino rukoɗa siko hara ko heege sa anni ɓe ƴawno 100 francs ka jiha maɓɓe ɗon ɓe wallira on tigi walla tawi ɗum no satte maɓɓe watta ay harale no janggi ha goy hino hajjoy kono ƴawnugol 100 francs ka jiha mum walla miskino tampuɗo ɗum hino wana ɓe ƴawnugol puccugol e ɗaggal ay dokkal ɗum ko cuucar reedu e gonɗinal mawgal okkata ay ma déjà si tawñere ɓe okkay konko ɓe okkata ɗon hara na ko nafata watta ne yila e juulirɗe men ɗen ɗo min juulirɗe buysi on tigi naatiɗo no fanɗi ka on tigi naatata ɗo waɓutu juula mi ronka ɓe nande ɓe na goɗɗo no toroɗo fi sabilillah ay goɗɗo ara mo seɗɗo men no addire ordonnance no toroɗo fi sabilillah a faami kono a darata ɗon aynata yero anniye to ɓe yaltina ɗon ɓen fof a yiyata yaltinoɗo ɗon hay 500 francs walla 1000 francs ay seeɓi ko toon yaltinɗo ha inna yalti ha koko wara ko wona waɗ yaltinɗo 500 francs walla 1000 francs hina ɗum ko 100 francs mbo sappo 25 ko ɗum ɗon yalita Allah subhanahu wa taala ni wota okku ko andanɗa hoore mara an tigiri sa okkama ɗum ɗa andi hara jaɓa hettita si goɗɗo innanama windanama ɗo andite modden ordonnance ji hande goɗɗo ara ko damɓe jirre inna ino windanaɗo ordonnance ko fanɗi ɗo ordonnance mo 50 000 100 000 mais on ara ɗon hara ko 100 francs 50 francs 25 francs ko wonde mo sordata on ordonnance makko ɗon ay hara heno woodi ton andanɗa hoore ma wawnoɓe yaltirde ɗon 10 000 15 000 jonna kono ɓe waɗata ay wona noon fof par ce que min hilan andi ɗo andanɗa hoore ma galleji buy woɓɓe goo fami sa hewti ko damre e ñande be ñande a tawi jooma ordonnance ji hino dari fami kono so ɓe hewti ɓe jaaɓi ordonnance on ɓe dari ɓe tawi hi ko ordonnance ni haqqan ɓe ƴetta ordonnance on ɓe yaha ɓe soodoya ordonnance on lekkere si kuti 100 000 200 000 ɓe sooda e ordonnance on ɓe adda ɓe jonna wallay no wodi patron ɓe o kadi waɗa mi yii tike mi yii tike fami kono noon ko ɓen ɓuri fanɗude ay hay ka juulirɗe mi yii woɓɓe goɓanana hoorema goɗɗo goo ari o yaltini ordonnance on o yimo toroɗo fi sabilillahi fami bon yaltina ɗon 100 francs e mbo sappo 100 francs e mbo sappo goɗɗo gono ɗon tawi mo Allah subhanahu wa taala okki newende seeɗa o dari ka dambugal ha gana okkarde ɓawoya ari o daari ordonnance on o jaɓi ordonnance on mbuuɗi ɗi wiya jonna fi sabilillahi ɗi o ƴettali de o jokkodira ɗon e makko ha ka pharmacie o soodi ordonnance on o jonnimo mi yiri ɗe guite am ayi ko ɗum ɗon woni wallugol on tigi mais ɗamari million ji ɗamari mbuuɗi ka ala haaji goɗɗo addana ɗo ordonnance nama fi sabilillahi ƴetta 100 francs jonnama ɗum ko ɗum nafata on tigi ɗum fof nafata on tigi ayi wata koɗo soni ɓen dépense oɓe jawle mum ɗen itta sadaka e jawle mum ɗen ayi wal mustahfirina e ɓen insinantoɓe Allah subhanahu wa taala bil ashari ka wendogo ayi Allah subhanahu wa taala inni dewal ngal fof hino moƴƴi kono wa tumbo jemma ka tataɓal jemma immagal on sa rewa Allah subhanahu wa taala ko hunde moƴƴude hara fof ɗanike waɗa ɗon kadi dewal wona no wirɗe noon ka sadaka iɗen andi no woddi woɓɓe goo sadakaji maɓɓe ɗin ko jemma ɓe waɗirta ɗi siko wonde ñameteɓe naɓanta yimɓe ma siko mbuɗi koɓe yimmo jemma hara fof ɗani koɓe yaha ɓe jonnoya on tigi goɗɗo andata ay bon immagol kadi tumbo jemma waɗa dewal rewa Allah subhanahu wa taala Allah subhanahu wa taala hino manti ɓen waɗayɓe ɗum kadi ay on sanin Allah subhanahu wa taala o wiɗo honno no wiiri noon o wi ɓen muññiɓe e ɓen gonguɓe e ɓen yankinaniɓe Allah subhanahu wa taala e ɓen dépensoɓe jawle muɗum fi Allah e ɓen insinantoɓe Allah subhanahu wa taala tumbo jemma immo janto inde Allah o wi shahida Allah subhanahu wa taala hino seedi hay kanko Allah subhanahu seedinata o inni annahu ko woni la ilaha ande dey ala mono rewe illa huwa ko wona kanko Allah subhanahu wa ta'ala kanko Allah tum ay ko ɗum waɗi kala ko waɗiri sabu Allah ay o yi wal malaikati malaika ɓen ay wa ulul ilmi e jooma gande ɗen ay ga iman ɓeɗo hino dari bil qist
e hoore nunɗal la ilaha ala reteɗo illa llahu ko wona kanko Allah al aziz ko kanko woni tedduɗo al hakim ko kanko woni ñeeñuɗo e golle muɗum ɗe ndareɗo fiyaki Allah subhanahu wa ta'ala on ko ɗum andirtan l'islamu hino mawni l'islamu hino teddi eyi ko ɗum waɗi neɗɗo e si o ko ɗum waɗi si Allah subhanahu wa ta'ala inni suudu hindu teddira sabu l'islam mayru on mana famille si woni exemple ndare tun exemple ƴette ndare wona Sénégal ɗo ndare cuuɗi diina maɓɓe ɗin ko honno teddiri ndare Sénégal ɗo suudu kilifaji moyiɗa o ndara ko honno fi maɓɓe teddiri ndare ɗo cuuɗi maɓɓe ɗin ɗo sa yahi ɗo innama ɗo joni ko ɓeɗo ko wa Touba ma ko wa Ndiassane walla ko wa Tiwawo walla ko wa Kaolack Alaji Ibrahima Niassy en ngal joljogal ɗo fof kala ka yarɗa ɗo inɗa ka famille Tijaniya Sénégal ata e fima hino teddi eyi kono kay ko ɗum waɗi si Allah subahanahu wa taala inni suudu hindu teddira sabu l'islam eyi neɗɗo si a janggi l'islam tun ala kulli haalin si a teddini fi l'islam on tun feere ala fima tedday eyi fima tedday eyi sabu ko Allah subhanahu wa taala teddini fi l'islam o fima tedday tun ko ɗum waɗi so ini ɗo ndaare ɗo o bakkidiri ɗo hoore makko kanko Allah subhanahu wa taala e malaika ɓen e jooma gande ɗen eyi ɗo inni shahida Allah subhanahu wa taala hino seedi wal malaika ay malaika ɓen kadi no seedi o watti ɗon honnum ulil ilmi jomiraɓe gande ɗe ndaare o bakkidiri hoore makko kanko Allah subhanahu wa taala o watti ɗon malaika ɓen o watti ɗon honnum jooma gande ɗen eyi ɗum ɗo holli bon fi gandal ngal hino teddi fi mum koko teddinte ay o wi qa'iman hiɓe dari bil qist e hoore nunɗal la ilaha ala reteɗo illa huwa kona kanko Allah subhanahu wa ta'ala al aziz ko kanko woni tedduɗo al hakim kanko ñoni ñeñuɗo e golle muɗum ɗen ay darnegol tagore mum ne fof ñande janggo senidira ko boni e ko moƴƴi senidira guɓe e condi mo kala subhanahu o ñaawa mo kala hetta golle ho muɗum hara toña o ala ay la tujlamuna wala tuzlamuna Allah subhanahu wa ta'ala inni mi toñata on onon kadi wota on toñam azulmu haramu ko wiyete toña konko hunde harmude ay ko hunde ko waɗi soni to fama jaza'u sayyi'a illa sayyi'a fama jaza'u hasana illa hasana enen tigiri pullo fo tawi hay goto wa'ata remata fo ñawa amaro ka pullo fo tawi ni wo kerkinko ki poɗi kala koyɗe jommakki ko woni addude mo kala ko golle muɗum ɗen hetteta ñande janggo ay yawma la tajiru wajiratun wisra ukhra ñande janggo bakkatu ay wooti rongdanoy taw ya bakkatu ya wonki bakkatu makki on ene ɓay ko nenan ni mi fawtani keɓe boneji maɓɓe ɗin e ɗum nala karano aduna ɗo en yiiɗo hay ɓe nene mum nanga walla bam mum nanga ɓenna joni ɓenna nene ma soketo ina no wona yaltine nenan minata ka no waɗa ma woɓɓe ma nene goto ma nangueɗo joni ɓeɓe soka mo wiya la so tawi ko ma nene goto tan soke amin mi sokete mi engasi ke mi sokete min way tawata engasi ay ma si ko jawdi ittete itta mais lakara ɗum ala yawma yafirul mar'u min akhihi ñande lakara ko ñande goɗɗo dogoyta nene goto mum wa ummihi doga bam mum fes ay nene mum wa abihi doga bamma wa sahibati e weldi e ummi wonduna aduna ɗo immode joɗode non on ko giɗo an noon hay nene goto an ko ha ɗon ñande lakara on fotto e saga fanal so ngayodiran mo kara mon no waɗa paɗum ma o hayno ye hiɗa nangaɗa ma haymo nangueɗa o daro ɗon landa wala jaati ko nu waɗi o wawi ɗum ala toon eyi nden ñande a dogoyi nene ma a dogoyi bamma a dogi ɓiɓɓe ma ɓen mi tañinaki ko jataki jamma weddironɗa ni tum mi tañinaki ko ronkat ko leggidinota probléme ji muɗum ñande janggo ay mo kala nde ñande haray nde ñande fi sa'ani yohonihi mo kala heno jogui andanɗa hoore ma nde ñande probléme yonayɗo ɗum ketti
maliki yawmiddin ñande dargal mo kala nden ñande hino jogii probléme yonayde ɗum ketti ko winana ngiɗa moƴƴi ka aduna ɗo ko winaɗa moƴƴi ka aduna ɗo ɗo ya andu hi a qualifie net ha haray nde ñandode no jogii fiyaka yonayde ɗum ayi on waɗi so inni hiɓe seediti ala reweteɗo na kanko Allah subhanahu wa ta'ala ayi la ilaha ala reweteɗo illa huwa ko wona kanko Allah azizu tedduɗo alhakimu ñeñiɗo e golle muɗum ayi kanko Allah subhanahu wa ta'ala wi honnu o wi inna dina ande ko wiyete dina kon indallahi ko Allah al islam ay koko wiyete dina al islam kon ay ko wiyete dina al islam kon ko ɗum ɗon woni dina ay man yabtahi khayral islam kala ɗaɓɓuɗo ko wona l'islamu kala ɗaɓɓuɗo ko wona l'islamu dina yo andu haray o perdi hayrana lahu inna dina indallahi al islam ay al yawma akmaltu lakum dinakum nelaɗo maki hande mi timminani on ko wiyete dina kon hajjatul wada al yawma akmaltu lakum dinakum ay man yabti khayral islamu dina falan yogo bal minhu kala ɗaɓɓuɗo goɗɗum go kan leynage ɗo ko golla ko tawna l'islam yo andu haray o woni perduɗo ay ma hi tawni ko l'islam wonɗa e gollude kono hiɗa gollude e hoore majjere a anda ko hono dewe ɗen walori a anda ko woni dewal ngal hiɗa ari tun hiɗa ukkiye tun a janga ɗa innode ɗa wadde dewal haray ko ɗani tagol on tigi kattato janga dewal ngal ko ngal fanɗi o ko ngal fanɗi gandal faƴƴantako kato jangana anda kala ko waɗata golle ma ɗen ñentina sunna nelaɗon wona ɗuɗugol gandal ngal woni goɗɗum ko taw tun hara golle ma ɗen hino ñentini sunna nelaɗon kattoɗa anda ko ɗum nelaɗo waɗi no an kadi kattoɗa waɗa ɗum ɗon e yurmede Allah subhanahu wa ta'ala nden Allah subhanahu wa ta'ala na gandal ɗuɗugel ngil ɗaɓɓoye ñande janggo koko tawde hara golle ma ɗen ɗe ñentini golle nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam no kanko Allah subhanahu wa ta'ala wiiri non ay wa man ata ar rasula fagadi ata Allah kala ɗoftiɗo nelaɗon hara e ɗoftiki Allah lanni ay hara on tigi wonale boho bahannagol tun ukko e dina kan ƴawra jolda ay no wona yeɓe nge tan nde gande ɗuuɗi no hulɓini ha nela Muhammad sallallahu alaihi wasallam maki kaɗo dina ka feccoto pecce capanɗe jeeɗiɗi e jeeɗiɗi ɗe pecce capanɗe jeeɗiɗi e jeegom fof ko natayɗo ko yiide jahannama yahoyta ay sabaɓe landi ko fedde honde natata aljana nelaɗo ko nden me landi ɓe maki nelaɗo maki ko kala jokkuɗo ko min Muhammad jokki ko maydenen tawima e hoore ɗum ɗon ay ko ɗum waɗi so wi to o yasi alul ulama'i lande karma koɓɓen wa yattabi'u jokko ñenti noon ittabi'u jokkuɓe le sunnati rasulillahi sallama ñenti noon jokkuɓe sunna nelaɗo ay buy hino jangi ɗo kono feewa fes jaɓa jokkude sunna nelaɗo hakkitande mum ala rentaki e ko harmi bon si andari fiɓe foɗotol ha bode aɓura alaji kaari en aɓura oustas kaari en aɓura karama kaari en do waɗa hunde kaari ɗeɗi nde waɗa dow hunde kaari ay tifa na ɗum na karama ko kaari en waɗa hunde kaari ma alaji kaari en waɗa hunde kaari mais kere dina koye karama ko kaari en cippina ka koye alaji kaari en cippina si kaari en waɗi landoto si tawni nelaɗo waɗi walla suudu nelaɗo ndum waɗi ko ɗum ɗum hannoɗa wadde si goɗɗo inima ɗum ɗo waɗetake ta inno afa dow karama ko kaari en waɗa kere ɓen janga kere fiɓe jangge kere si tawi noon ɓe feewa est ce que nelaɗo waɗi ko ɗum duwaɗa liggintinde anda si goɗɗo inima nde hunde ɗe waɗetake nde sellaka dina bon tefo ndara si tawni nelaɗo waɗinde walla si tawni tefo ndara si tawni nelaɗo waɗinde walla waɗali nde wa in tanazatum fi shay'in farudduhu ila llahi wa rasuli si on yeddodiri fi hunde ko aduna ɗo c'est très facile nelaɗo maki peguiɗiɗi lan acciri on ɗiɗo min Muhammadu goy mi maayi mi yahi ay onon kadi noon on maayay goy ko Muhammadu nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka maayi ɗon onon kadi on maayay goy ay no wirnoɓe ɗon fa innaka mayito fa innaka mayitun fa innahum mayituna ay am Muhammadu a maayi kamɓe kadi ɓe maayay ay
nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam o maaki min mi yahigoy o inni kono hilan acci ɗo pigirde en tanki hiɗon joggi ɗiɗo on majjata alqur'ana e sunna wata inna ɗo nde hunde ɗo nde dagaki ɗum ɗo naal islamu dokkora ɗum ɗo ha alaji kaare ngoy kadi on ɓuuri ustasi kaare a ceerno kaare en ɗo no wadde ɗum ɗo e ɗum ɗo la awa yahi ka alqur'ana ndaara si tawi woni ceerno kaare no wadde ɗum ɗo kono alqur'ana est ce que no yamiri ɗum waɗe jaha ka sunna ustasi kaare no janggi ɓe wadde hunde kaare kono est ce que sunna on no yamiri ɗum waɗe ko ɗum noon duwaɗa a liggintinde wata a liggintin ceerno kaare ta liggintin ustasi kaare a faami ta liggintin alhajji kaare liggintini nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam nelaɗo waɗi ka o waɗali lanni Allah subhanahu wa ta'ala no yamiri ɗum ɗo e waɗe ka yo waɗe kawata waɗe ayi kono ɓay tun koko Allah subhanahu wa ta'ala winata kon inna sheytana aduwwu lakum fattahizuhu aduwa Allah subhanahu wa ta'ala inni seytane ko gaño moɗon jogitemo gaño ayi saliɗen ɗon fes faami enen ƴettuɗen seytane waɗɗen giɗo meɗen e pourtant le hay ko aduna ɗo si taw woni andi tum fayda hay si taw woni hara ko nene goto ma mara ko nene ma jara sa andi nene ma yiɗama walla ta hayda waɗi limité hakkudeji moɗon ay ko nene goto ma kono ɗa andi pelete o yiɗama taw hiɗa waɗi limité hakkudeji moɗon joni noon Allah subhanahu wa ta'ala waɗani en ko laaɓi pos premier cippagol ɗo baba meɗen adama ari ɗo cippade on o wi inna sheytane aduwwu lakum seytane ko gaño mon de onon kadi jogitemo gaño ko nun o wiwno o wi laqad anna lahum siratakal mustaqima wala akhiyannahum mi jooɗantoɓe lawol ma fewgol ngol fepp mi bewinayɓe eyi mi jamirayɓe nde ɓe sansata tagudi Allah ndin mi jamiraɓe wujagol produit ji canca ɓalli maɓɓe ɗin wayrano goɗɗo hande ko ɓalejo janggo tawa ko danejo ay ɗum ɗo fof Allah subhanahu wa ta'ala inni ɗum ɗo fof ko Allah subhanahu wa ta'ala inni yaw seytane kala jokkuɗoma ko mi wattidete makko ay mazmuna madhura ngara on fof moɗon on woni huɗaɓe on woni huɗɗintinaɓe yurmede Allah subhanahu wa ta'ala enen noon hande ƴettuɗen seytane waɗuɗen guiɗo meɗen ko ɗum waɗi probléme o ay a susata wolude a wolay tum ɓa haray tum seytane wonino imamu maɓɓe seytane fewyanino ɓe seytane lanni huɓidade ɓe fes ay khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim fahum la yubsirun ay hande kadi wowlata nanata gonga ko neeɓa wowlede siɗa fa la hara a wowlay ɗo ha tutanaɓe ɗo alqur'ana on ay ɓe manata ko ɓe nanata par ce que seytane lanniɓe wona ɗo wirno noon laqude anna lawn sirata kala mustaqima ay seytane baari ka moƴƴina heɓorantaɓe ɗon fof seytane baari hande kadi ay hay wolanɗaɓe ko moƴƴi kamɓe kadi ɓeytade koko boni comme ɓe yiyata ko ɗum waɗi sa wola tum ɓeyata maɓe ƴette alaji karen o sasi karen asikama kamɓe ɓe yejjiti Allah subhanahu wa ta'ala wi ko nelaɗo woni ko nelamoɗon ko nelaɗo ñentinte va ay waɗa so ni en mana inna dina ande dina kan indallahi ko Allah al islam ko dina wiyete kal islamu kan kala ɗaɓɓuɗo ko na al islam o wi ɗum ɗo ko dina haray yo andu o perdi ɗum noon kala ko goɗɗo ko gollata kala ko waɗata yaw dara ko honnun taw ko ɗum waɗi so ni julɗo kañum dina kan no waɗani ɗum limite julɗo no mari limite ko ɗum waɗi so kanko Allah subhanahu wa ta'ala wi aduna ɗo ko kaso julɗo aljanna kefeero no wirden nanen da suka kecco an kadi eɗa fewnude piggi ɗin 9 kala yiwɗoma tawa way no faalama bon rentoɗa ɗon e inna piiji ɗin mi acciriɗe saabu kullol Allah subhanahu wa ta'ala ay bon andi a kasi hoorema a waɗani hoorema limite a waɗani hoorema limite oɗa noon wiwde bon men aduna ko weetno wayte noon bon hande aduna jutata yo welu minen san fof no waɗi o ay jokka weeli foti andi on noon aljanna makko ko ɓen Allah subhanahu wa ta'ala ni mana istarawu dalalata bil huda ɓe ƴetti majjere nden ɓe sooditiri peewal ngal eyi ɓe suɓike majjere nden ɓe acci ɗon peewal ay par ce que sa jokki ɗo weeli foti ko ha seeɗa ay bon no gasa ko waɗɗa ɗo ambiance o weeli foti o no gasa ko 40 ans 50 ans hara juuti ha atawa déjà tawa en hoorema aduna mettitima hande kadi ay tawa hande kadi tawa en hoorema taw sa waɗi ɗo weeli foti a jokki ɗo weeli foti 20 ans ko ɗuuɗi o 30 ans 40 ans an e hoorema no gasa sa si tawi woni hay yiwɗa hande kadi goɗɗo no gafa aduna tawa fi makko no mettite tawa noon hande kadi noon tanjima ɗin fof perdine weeli foti a wata heɓɓitade hande kadi innugol wawa heɓde ɗon dewal Allah ay
parce que ko wonɗa kecco ɗen piji ɗin fof dewal ngal kadi ko ɗon wata heɓade gandal ngal ko ɗon heɓoto ko ɗo waɗi so ini aduna ko kaso julɗo ko aljanna kefeero ayi ɗum so ini mana o ino wa makhtalafa allazina ay yeddodiraali ɓen luutodiraali ɓen utul kitabe okkaɓe defte bani israil e qouraish ummati muhammadu sallallahu alaihi wasallam enne moftanade sallallahu alaihi wasallam enen de fof ko okkaɓe def enen kadi ko nden deftere men na alquranul karim julɓe jele woni darandirde ɗo jadodira hannde ɗum ɗo no harmi ɗum ɗo harma ɗum ɗo ko dina ɗum ɗo wona dina julɓe jelo dari ɗo hannde no hino yeddude Allah subhanahu wa ta'ala normalement si tawi ne hara ko laawol ngol nun hara ko laawol ngol on julɗo e julɗo ha nana yedodirde fi diina ha nane par ce que alhalalu bayin wal haramu bayin ko daggi kon hino laaɓi posi fi mon hino feeñi sikke o ala e ɗum ɗon ko harmi kon kadi hino laaɓi posi no waali e kene sikke o ala e ɗum ɗon ay ko yorere wonkiji tum wonduɗen mo kala e meɗen hino andi ɗum ɗo hino harmi hiɗen wadde noon ay hiɗen andi kadi ko daggi kon hino ko woni si en mbaɗo yaali en sali ay na fi en anda kono ɓay tun seytane almiki en haysi en wiyama ɗum ɗo hino ɗum ɗo hana en ɗaɓɓay ka virgirde en ɗaɓɓen innen bon ko ni e ni indata par ce que seytane almiki en ha gasi ay ko ɗum waɗi so inni luutodirali ɓen okkaɓe deftere alquranul karim ɓayde alquran ara ko nde wotere ko nde dagini kon fopp ko hunde wotere ko nde harmini kon fopp ko hunde wotere bon kon honto yedodiral ɗon anne honto yedodiral ko woni ɗon kon ay yeddodiral ngal ko honnum waɗi ko honto woni ko par ce que ɓeeɗa jaɓi gonga ɓeeɗa jaɓali gonga on yeddodiral ngal ko ɗon woni alqurana kan ala probléme hay fusi sunna nelaɗo on ala probléme hay fusi no waali Allah subhanahu wa ta'ala ne hajjatul wada mi acci nelaɗo maki mi acci yon e lumiére la hentiɗo fen demma makko no wawa ñadarma makko ko ɗum woni alqurana e sunna majjina hoorema Allah subhanahu wa ta'ala o maki majjata sina o majjinɗo hoore mum ay sa acci no alqurana acci sunna ɗaɓɓoy goɗɗum go ko jokka ko am majjini hoorema sa ƴetti kan alqurana e sunna a majjata ay a majjata ay hiɗa wawi noon yurnade ha anda pelete ko ɗum ɗo alqurana e sunna wi sabu belayre wonki maɗa saloɗa ko alqurana e sunna wi kon jokka weeli foti on ha majjini hoorema ay ko ɗum ay so wini to wona auzu billahi min sururi anfusina miɗo mawlo Allah subhanahu wa ta'ala e bone wonkiji meɗen ay wona neɗɗo on o jangga hewande peut-être ko ɗum ɗo alqurana on wi ko ɗum ɗo sunna on wi o acca ɗon ay oya mbe o toppa o jokka wonki makko kin ko welata wonki makko kin bon ay oɗo so ini ɓe luutodirale makhtalafa allazina luutodirale ɓen utul kitaba okkaɓe deftere nden illa min baadi ma ja'athumul bayyinat ma ja'ahumul ilmu sina tumade gandal ngal arno ay ko tumade gonga on feeñino hande kadi luutodira par ce que wodi jawɓe wodi kadi ɓe jaɓali ay Allah subhanahu wa ta'ala wi wa makhtalafa allazina luutodirali ɓen utul kitaba okkaɓe deftere nden illa min baadi sina ɓaawo ma ja'atuhumul ilmu gandal ngal ariɓe sabu honno noon bahiyan sabu bewre rek bewgol rek sina ɗum si Allah subhanahu wa ta'ala wi ko ɗum ɗo mi faala wa kayfa takfuruna billahi wa kuntum amwatan ko honno neɗɗo ngo wawita yeddirde Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala wodinɗo mo fewde o alano ittuɗo neɗɗo on e toɓɓere maniyu addimo e heɗɗere yiƴan addimo o huyre ƴetti nden huyre ɗon waɗi nde ƴiye bakkidiri ƴiye e teew formi neɗɗo on ha yaltinimo o waɗi cikki o yalti ko yalti ɗo o woni penuhum ne'irimo ɗon ha o woni hellifaɗo Allah subhanahu wa ta'ala wi ko ya rewanko neɗɗo on o daro o wiya mi sali an waɗanoɗolan ɗum ɗo mi waɗatama taggudolan timminirelan tere ɗen 9 e 10 inde mi rewe o daro o wiya mi waɗata mi sali ay Allah subhanahu wa ta'ala ni bahiyan ɗum ɗo ɓe salorali gonga on sina bewre ay bahiyan baynahum njaygu e bewre wonde hakkude maɓɓe nden
andi ko ɗum Allah subhanahu wa ta'ala malaika ɓen jabinoto Allah subhanahu wa ta'ala dow wiwno to inni jaa'ilun fil ardi khalifa. Allah subhanahu wa ta'ala o nodditi assemblée général o yeeti malaika ɓe o wi miɗo faala tagole ɗanki mi naɓa ka leydi. ɓe wi honnum malaika ɓe wi honnum ɓe wi a teji al fiha a waɗa ka leydi to ɗum man yufsidu fiha ɓen ɓeno bonna ton o yesfiku dima ɓene rufidira ƴiƴe ɓe yaha toon ɓe yedde a wi o yahi to a yamireɓe toon a yamiroyayɓe diwal ɓe ɓe waɗata minen malaika ɓen ɗo noon meɗen ɗoftima min yeddata Allah minen malaika min yeddata Allah meɗen ɗoftima bimbe kikiɗe min ala sina e yamirore maɗa honnun tagant banu adama ko leydi ɗon ko yedde haɗi acca ɗum ɗon ɗon ay o wi honnum o wi inni ma la ta'lamuna miɗo andi ko waɗi ko on anda ko ɗum waɗi ɓe inni neɗɗo si ari ka on tigi ari ka hor leydi ɗo o rewi Allah subhanahu wa ta'ala o ɗoftiki Allah subhanahu wa ta'ala ñande janngo Allah subhanahu wa ta'ala okkoray on tigi teddungal teddinay on tigi ha malaika ɓen tigiri wonɓe malaika ɓen ɓurno e ɓattano kangal sumatata ɓe ngalɗa ɓe wiya hey Allah subhanahu wa ta'ala ngal teddungal ko waɗanɗa o banu adama ɗo hay menen malaikaɓe ɓuuri en ɓattade bimbe kiki ɗe andanɗa men yeddali ma ha hande ha ñalande wotere hay menen men heɓali ngal teddungal ɗo hay Allah subhanahu wa ta'ala inna o mi tagginamo mi naɓimi ko aduna o yiya Allah o andi komin woni Allah mi hulɓinirmo yiite o anda ko wiyete yiite mi weltinirmo ko wiyete alijanna hande o yaali alijanna o ɗoftorilan sabugol holugol am min Allah subhanahu wa ta'ala ay ko sabu ɗum mi waɗiranmo ngal teddungal mi ɓurno he onon mi ɓurno e hoore malaika ɓen ko sabu ko hulilan Allah ko sabu ko ɗoftinolan ko aduna kon ay ndaare ɗum ɗo ay ko ɗum o wi hay ɓe suddiɓe no yewtirɗe nane noon suddiɗo si o addama ka aduna ɗo o ɗoftike moodi makko ha hande o wulli naali moodi makko Allah subhanahu wa ta'ala tagitoyemo ka aljanna labintinamo ɓurna hay hurul ayniɓe wonnoɓe ka aljanna to ɓe hurul ayniɓe wonnoɓe ka aljanna ɓe si ɓe yimo ɓe ngalla ay ɓe wiya Allah subhanahu wa ta'ala ɓeyna menen hari meɗen sikkude a tagali sonnajo labaɗo ɓurɗo men menen hurul ayni ay Allah subhanahu wa ta'ala inna ɓeɗo waɗi simi taggiti oɗo mi ɓurnima e hoore moɗon ngari oɗo o yahino ko aduna o ɗoftike modi makko sabu kulol am min Allah subhanahu wa ta'ala o yanganino ko modi makko o ɗoftike modi makko sabu kulol am min Allah subhanahu wa ta'ala ko joddi ɗum yewimo ɗo ay Allah subhanahu wa ta'ala labinamo ɓuuri hay hurol ayni ɓe wonɓe kaali janna ɓe ay ko ɗum waɗi ɗoftagol Allah subhanahu wa ta'ala ko andanɗa hoore maɗa ko hunde nde Allah subhanahu wa ta'ala ɓurde e moƴƴude ko intérêt ma an neɗɗo on fama jaza'u sayyi'a illa sayyi'a ay ko kala ko golluɗa dewal ko hoorema woni ko gollanɗa ay o inni ɓeɗo ɓe salorali gonga sina gangi wongo hakkille maɓɓe gon Allah subhanahu wa ta'ala wiyanwa man yakfur kala yedduɗo bi ayatillahi ayaji Allah ɗen fa inna Allah ande ɗen Allah sari'ul hisabi ko yawɗo hasibore de andi ɓe inni wo ñallal gotal lakara ɗum ko duuɓi wulure aduna kono Allah subhanahu ɗum ko an neɗɗo on neɓani darnoyteɗo yeeso Allah subhanahu wa ta'ala ñaawe on ko an lakara neɓani sabuna noon ay musendu hun ko kun musende hun fandu kun ala ay musende hun fandu kun ala kono kanko Allah subhanahu wa ta'ala e nder seconde ata kanko den tagore den fof ata o ñaaway ɗum e nder seconde après mo kala hetta place muɗum e ko wiyete ni saraul hisabi ko yawɗa hasbore kala yedduɗo ayaji Allah ɗen yeddi Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ko yawɗo hasbore sariul hisabi Allah subhanahu wa ta'ala wi fa in haajuka si tawi woni ɓe woni yeddodirgol e maɗa am Muhammadu ma an o karamakojo si ɓe woni yeddodirgol e maɗa ka wolla ɓe na ɗum e ɗum wona yimɓe annabi Moussa wodirno annabi Moussa wajiɓe ha ɓe wi he qad narallahu jahara ɓe wi Moussa ay modi menen a sonjimen joni o Allah ma wonɗa holle joni a holli men Allah ɓayan eɗa hooli Allah no wodi addimo ɗo men yiyamo ay ɓeyni ɓe yiya ɓeyni joni Moussa menen a tampini men Allah awa addani men Allah ma men yiyamo omo wonɗa wolde fo muɗum
honnu kono nde ɓe yewno Allah mi sikkano moɓɓe fa akhazatuhum sa'iqatu ka haacango nangue ɓe seydina Jibril ari haace maɓɓe ay parñite ari gañi ɗon fi maɓɓe fes ay yimɓe annabi Salihu ɓen ay ɓe geri ha ɓe wi he ɓe wi Salihu ka annabajo wi ɓeni ka annabajo wi ɓeni he ɓe inni awa ɓe inni torana men jomi maɗa wona antilana maydatan min sama ay torana men jomi maɗa mana julde iidi ara ko julde iidi mana julde donki walla julde suumaye torana men jomi maɗa yo addan men ñaamete minen e ɓe gura men fof men ñaama ha men haara ay hara e goto amen defaali annabi Sali o oyni miɗo wawi torade koye tabangal ngal ara ñaamete on ara ñaamon on fof ha haaron hara hay tabangal dillale kono noon yedduɗo Allah subhanahu wa ta'ala ɓaawa ɗum wo Allah subhanahu wa ta'ala nanngaymo lette sattude ay ɓe wiya ɓayda hooli Allah ma ko ɗum men faala torana men oyni rabbil anzilana maydatan mina samay takullana ida li awwalina wa akhirna wata minka ay warzuqna innaka anta khairur raziqin ay annabi Salihu o ɓante joyɗe makko ɗen e tori Allah subhanahu wa ta'ala ta bangal ngal tippi wondude e ñamireji ɗi 9 kamɓe sarande fof mo kala e ɓengure mum ari ñaami ha haari ay ñamete on dillali itte ɗum kadi ɓe torimo ɓen yo torano ɓe ngeloba mbamba yalta ɓe wini yo torano ɓe ngeloba mbamba yalti o tori kanko annabi Salihu ngeloba mbamba ari joni noon tawi hino probléme on tawi ngeloba mbamba woni fittina wonande ɓe tawi ko ɓundu woturu mana ko couleur woturu ɓundu woturu woni sara kaɓe woni ɗon bon tawi joni noon ɓawa tori ko ngeloba mbamba ari tawi si ñande ngeloba mban yarata wonde ñande kamɓe on ɓe ƴogata ay mana ngeloba mban yara e nder balɗe tati kamɓe kadi ɓe ƴoga e nder balɗe tati yeehi ha tawi hande kadi ɓe lanni soñjade e pourtant noon joni noon kamɓe no yo toro ngeloba ɓay tun ko annabajo ɓe o tori oyni mana ɓe ɓi Salihu ɓay ko annabajo joni torani men ɗo daabe hum kamɓe ko daabe hum tun ɓe innuno ay joni ɓay ko annabajo ko tori ɗo Allah o yaltinana men ɗo nagge ma tori ɗo Allah o yaltinana men ɗo baalu ay annabi o tori ngeloba mban ari ɓeyni joni noon ngeloba mbamba ari joni noon kaɓe ƴogata ɗon hare ndiyan ɗan o karan heɓorta e hoore kaɗan heɓorta karan ko joni hande kadi ngeloba mbamba yara e balɗe tati mbamba yarata ɗo ɗen balɗe tati ɗon fof ɓe ƴogata ay tawi ɓe lanni so jaade ɓe immi ɓe yahi ɓe wari ngeloba mba annabi Salihu o wi oni wala tamassu ha bi su'in ay ɓe ari ɓe wari ngeloba mban kamɓe kadi ko ɗum noon saabu lettugol ɓe ay awa enen kadi mofte nelaɗo meɗen sallallahu alaihi wasallam enen ngu jamanu fewtude o hande kadi ɓe joora ko'eɓe yimɓe annabi Salihu yimɓe annabi Moussa no ɓe fewtirno annabi Moussa ɓe wi hollu men Allah noon wallahi ɓurɓe men hande kadi koɗen haqqille joguiɗo ka ala e meɗen wonɓe wolde ɗo jina wolata ɓe na kene a yahi arti ene a maayi arti hande ko woni lakara ala e meɗen wonɓe wolde ɗum wallahi no wode men wonɓe wolde ɗum fes ko reɗa humpite koni lakara yawɓe lakara ɓen fof hay goto arti sakko wonadande koni ko lakara ça fait ko ɗum woni yawagol Allah subhanahu wa ta'ala hollugol Allah subhanahu wa ta'ala hino yawe ay ɗen andi mayɗo o artata aduna ɗo ko koɗu ara ay galle ɗen ko to darede ko ɗum ko so tawi woni goɗɗo feƴƴini joni ɓe nana ɓe ma galle makko sakkitore ɗum ko gaburu on ay galle makko sakkitore aduna ɗo ɗanda ko koɗu ara fiiɗo ko gasata fes enen kadi ko siga ɗen ça fait enen kadi no woodi andanɗa hoore ma siga ɓen yimɓe wonɓe hakkude meɗen ko lannata ay lana ça fait ko wola wo hino sikkiti Allah subhanahu wa ta'ala ini fa in haajuka si ɓe yeddodiri e maɗa faqol wi'u aslamtu mi jebbilanike wajjiya yeeso an gon lillahi wonande Allah wa man ittaba'ani e kala jokkuɗolan la ikraha fi din si a janggiɗo a wanniɓe ko ɗum ɗo tagi ko ɗum ɗo harmi ɓe hoolakema ɓe fennima jebbilano Allah subhanahu wa ta'ala e kala jaɓanɗo ma ay e kala jaɓanɗo ay waqul wi'u lillazina wonande ɓen utul kitaba okkaɓe deftere wal ummiyuna e human binne windata jangata ay a aslamtum ene on jebbilike fa in aslamu si tawi woni ɓe jebbilike fagadi ihtadaw haray on feewi
si on jebbeleniki Allah subhanahu wa taala on feewi wa in tawallaw si on hucciti fa innama alaykal balaghu ande haray fawaki muhammadu ma fawaki ma an karma kojo on si wona yottingol ay fawaki ma si wona yottingol ay fagol wiu mana fayin aslamu si on jebbilike fagadi tadaw haray on feewi ay fa in tawallaw si tawi ɓe hucciti fa innama alaykal balaghu ay andu ko fayma am ko yottingol wallahu allah basirum ay ko renuɗo bil ibadi jiyaɓe makko ɓen ay kanko ko renuɗo jiya e makko ɓen Allah subhanahu wa ta'ala hino reni fop la ikraha fi dini ay forsidiro alaka dina ay nala e fos wala so inni innal lazina tabitina ɓen yakfuruna ɓene yedda bi ayatillahi ayaji Allah ɗen wa yaqtuluna annabiyina ɓe wara annabaɓe ɓen bi hayri haqqin ko alda e gonga ay wa yaqtuluna allazina ɓe wara ɓen kadi ya'muruna ɓe yamira bil qisti nunɗal Allah subhanahu wa ta'ala inni ay minan nas jaaɓe yimɓe fa bassiruhum weltinirɓe bi azabin no wodani ɓe lette alimin muusuɗe ay iɗon andi ina woduno hay e annabaɓe koye ɓe andana hoore maɗa ɓay ɓe ari yottingol e maɓɓe ɓen warno ɓe ay wonno annabi yahya ɗen andi wonno ɓe bani israil en ɓe warno mo wona annabi isa ko Allah subhanahu wa ta'ala dandi mo ay kanko kadi e makko ɓen décision maɓɓe on ko warugol mo wonno ko ɓe faala ɓay ɓe inni ko ɓiɗɗo Allah ko forcé ko ma ɓe rewamo joni ko ma ɓe rewamo o way inni rasulullahi min komi nelaɗo Allah ay ɓe wi ko ɓiɗɗo Allah ɓe gerdi e makko ha ɓay tawiri ɓe tawi ɓe décidi o salike o daro jahata tan ɓe rewamo ɓe winni joni ɓe nanggamo ɓe haɓɓa so ɓe haɓɓimo ɗon obligatoire ko forcé ko ma o daro ɓe wawamo rewde ɗon ko on sayi ɓe jokkimo ɓe raɗimo ha o dogi o natoyi e suudu ko ɗon Allah subhanahu wa ta'ala ƴentirimo inni rafi'uka ilallahi ɗum waɗi annabi isa kanko o mayali o ƴentina kasamba o nayaɓo annabi isa o cippoyto mujju jamano ay annabi isa kanko o ƴentina o mayali ay o cippoyto fende mon don o aroya o cippoyto kono ɓeyni de annabi isa nde no cippoyo a tawa e fayda hanay moƴƴuɗo ɗuɗa ka hor leydi ɗo haray hande kadi tagorde ko ɗum waɗi jamanu gun ko mutorta non ko non boneji ɗin ɗuɗirta kono ko mutorta non ko non boneji ɗin ɗuɗirta ko ɗum waɗi mujju jamanu ko tawi ko halkareji tum mana jam ko halkareji tum wodata halkareji tum fami enen go Allah subhanahu wa ta'ala ala e halkirde en hendu o ala e halkirde en mana ndiyam e ko etata exemple wona enen Afrique lesi Allah subhanahu wa ta'ala no walli en kono nokkeli buy hiɗen yude ɗo hi ko andanɗa hoore maɗa saare fof hino unade ka wonna ko talammude de terre ko ɓenata ko saare nde fof no unade galleji uno ka yimɓe maya ka nokkelji go hiɗe reni ko diya woni natude wara yimɓe ka nokkelji go ɗen woni yiwde ko accident ji woni wadde yimɓe guluji maya ka ay awa Allah subhanahu wa ta'ala wi sa yiiɗa ɗum watti wadde o andu haray ko fende mondu ya andu haray aduna hoyti ko huɓata fewn ɗon sa taway haray hande kadi yimɓe moƴƴuɓe ɗuɗa ka hoorena leydi ɗo hande kadi ay sa yiiɗa dégaji hino waɗa accident ji waɗa yimɓe maaya ay so andi ko si enen ko si Allah subhanahu wa ta'ala tikki ha o moɓidira yimɓe o moɓidira gulujugol yimɓe e nokku nde wotere ɗum ɗon fof halki nde wotere fi mon gasa ɗon ay ko ɗum waɗi annabi isa o cippoyto ay fendemo ɗo ko yata fayda on sa yimɓe ɗuɗi e moƴƴaka hor leydi ɗo ay akhiru zaman ay hande nan enen ko ɗon tigi roni ka tumbiɗen akhiru jamanu men molotono ɓawɗo yo Allah danduɓe ko gon jamanu fewndi ɗen hande ay ɗen toro yo Allah subhanahu wa ta'ala fewnu en fewnana en ay o wi ay innal lazina ɓen yakfuruna ɓeno yedda bi ayati llahi ayaji Allah ɗen wa yaqtuluna annabiyina ɓe wara annabaɓen bi hayri haqqin ko alda e gonga wa yaqtuluna allazina ɓe wara ɓen ya'muruna ɓe yamira bil qisti nunɗal ay enen en ala warde wonɓe yamirde nunɗal ɓen kono hiɗen fennude ɓe hande sa dari ɗo karmakoɓe ɓen he minata de wonɓe wajade ɓen
buygo hino jaɓanede kono ha baba e nder 100% on si a daari ha yo Allah subhanahu wa taala wallu ay minan nas jaabe yimɓe ɓen Allah subhanahu wa taala fa bassiruhum weltinirɓe bi azabi lette andiɗo mana ndi ko weltinir kono andiɗo ko hulɓe so goɗɗo e nama yo weltinira lette andi ɗum no wona weltagol noon ne wodani ɓe lette alima muusude ulaika allazina ko ɓe woni ɓen habbe tati perduɓe amaluhum golleji maɓɓe ɗi attention a andi fennugol karamakojo andi wona karamakojo on fennuɗagoy sa fenniɗo karamakojo na karamakojo on fennuɗa de ko Allah subhanahu wa taala e nelaɗo mo woni ko fennuɗa saabu karamakojo on kañum ko alqur'ana yettini na karamakojo on windi alqur'an ko alqur'ana woni ko yettini oyni basiru weltire be azabin lette alimi muusude ulaika alladina ko ɓeɗen habbi tati perduɓe amaluhum goleji muɗum fi duniya ko aduna wal akhira ko l'akhira wa ma lahum ala naɓe minan nasirina immorde e ballo noon Jama TV haray ko ɗum ɗo Jama TV wonno ko addani en hannde haraɗe en wawi darade ɗo ha yontere hande inchallahu lan on jaaɓi haray hannde on en wawata accudere numéro téléphone on hino satiri seeɗa haraɗe en wawi darade ɗo en wiya yo Allah subhanahu wa taala waɗi en alladina yastamiuna alqawla fayattabiuna bi ahsana ɓen no heɗito yewtere ƴetta ko ɓuri moƴƴude e yewtere nden kon haray kala ko hawri ga e sahaba haray ko Allah subhanahu wa taala longinimmi e kala komi hawri ga e faljere haray ko gandal ngal woni ko ɗuuɗa haray on tigui no yaafini haray ɗen wawi darade ɗen inchallah yo Allah subhanahu wa taala tawni en e aljuma prochain tawna en ha yesso toon rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar rabbana atina min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.